Achi Meizailung Baptist Church we Women's Society we 38th anniversary le Ragotomi da klaya teleki psycho rele kala I crystally le she da razang da klay psycho rele crystal we mingaina ringa pa shala mi da le kala she anniversary we on behalf of la yaw ko me na psycho rele ringa pa welcome sa da le ko issue we azak mai gi chithei hi da razang maman da le ye Jana akashida zakmai jithei mi lushit ke kaje aji shi church le da itum women being le shi da razang da klay yaw khoma kala yaw khoma na thana da klay psycho le zakmai jithei ngai ye ki ga khamim nim ne kha itum le gi shiwa lung le ringphana ko ga chiwe azak jithei ngai mane jana arwe le itum le gi shia khyajik by reverend Mion Singh Ngalung Violent Baptist Church DPC when rather le akashida ojana Kangni Milo Nishnare. Ling Soda, we assistant Radley, Akshida Ning Milaglo. Okay, Ningshinai. It other Itum town churches, we pastors being the Itum town hilly later churches being Itum Pang a Sinlaga, the Otsa from the Lake Hogachiwi, Azak Akane, Nishnai, Rami the Clay Chuvang, Kala Ishi Chingai Wenala, ride the lady. Meeting akale the issue oja himsak by wangaina tuere kangde oja ling so the kara kangde zangla jingai wena okay malay ka ishi Violent Baptist Church ishi women society wena rang room delay ishi Violent Baptist Church NTNB wena akshida kangni ming sangai Avung Rabingle. Okay, he is women chairperson of Tana the Clay. Okay, Nishnae, Rami the Clay Chuvang. Kala ishi Hunpun Baptist Church Wenala, women with chairperson Tanlaga Razang the Laye. Ishi Yokoma Levina Ayala Achila Kanishin Rotis America issue. Ask the chairperson Liaxa Ashi Team Liaxa Zagmai Stingaye, issue Hunpun Church Wena. Okay. Nishnae, that the razang me the clay chubang, Nishnae, Kala Hili, you will list Limagazang Lesare, and so now Gitali that Ilim introduced Sami to Exilesareka, young Mamanda Leko, Sami sacrifice a lagrio, China, mine Masami Logi, Hankane, Nutumna, as a family, Shimkurakane, the Ragatomi the clay Telega, Rimpana ye, Nutum psychorally, she Meizailung on Meizailung Church on Pafina, as a family, Sada Shimkurakwe. Zaksada natum sai korali welcome sadali gi hang ngai ne ning shilagai Ari gushunla itum program hera zatara in a program order stemigai musot kamilali kel number 568 musot kami seha Reverend Paul Vashum Pastor Violent Baptist Church Souvenir release Z. Aleng, former pastor in charge. Kasat Kasang, Reverend Ayon Sui, Shingai Sui, Pastor Hunpun Baptist Church. He will tell presentation later. Presentation with Chili choreography he local team. Meizailung Church with choreographer being a Samira. Juitili Kasat Kasang he Chris had Mr. Moon Rukui, Pastor Lung Repung Baptist Church. Kakaneli Risobam Sariel, Associate Pastor. BBC MCM. Jui Tijang Li presentation Le Lura, Kala Kangjang La issue Tim Song Sara, Kangjang Seha, Reverend Pungan, R. Shimre Pastor Zindoze Baptist Church. Itum Heda program Matang da Sinda Faisa se. Shuni program here hok pai khwai. Masot Kamilali 568. Saikor na kyak she na nganing ka ta sangurum lishit se.
psycho rapam say ha sa say Lukhamashan Legashina Pemting Kaya Ray Kamataya Sakwa Rivra Meizailung Baptist Church with Women's Society Singum Tumra Kakashunga Rivra Atam Hili Zadraga Hai Mirin Paning Ungda Run away Kamatha Nawi faithfulness Roho Saikor Paning Huida Kangasan Gyakawi Lungli Kala Vivra Jot Kachang Gyaka Sipkasa Gyaka Pungda Raka Hai Mirin Roho Nana Horkhaim Salakla Nanauramida Aju Vivra Zadrakai psychology paningungda rana lining shiko kajang khadanali masotla ningshila khyak khamineda Meizailung Baptist Church we shikasang ping mang maningla khongnai nau ping roho kithada rang room danali masot mi room dale aju ra nana sami kai psychology khokka yang kasada paning khui loganali masot khami hilimatang haila Zadwagi Gijimirin Roho Ngarong may karda Makunlak Ena Church we Kamataya Paktru Shinauping Hina Roho Nganing Kuida Rivra Manglarin Kala Kamashit Kamano Katom Kang Rock Koka Kasawi Lungli Rivra Nali Watrang Muthuda, no we churchy, no we kahor, Rivra Singlaga, Manga Zatkawai, Arita Mitaran, Women Society, Psychorally, Rivra away, Najon Kami, Tashumilu the Siaksani, Aring Shun, he will wang Ena Rivra itum Nasava Kikchi program, Gyaka Singagi delay. Kasat Sangik Jepeng Kala Vivra Sagik Ji Otnga Saikor hi Roho Nana Rang Rumi Hauda So Kami Ngashun Ngasada Vivra Itum Bung Palak Ena Nui Mungali Itada Ngarum Sak Vivra Church Ngate De Duena Itada Rakazip Dana Lim Sot Mi Hang Room Saikor hi Nuining Yang Kung Sang Sak Milo Jishu Mingli Siak Sana Amen. Legacy Omanwe executive thing program committee ilela zanlakra higta kasagatam kamiwang remake up the Jesu Christo ning si mitale kala program committee bingira ning silak haire ti hangdale kala razan khai sai korida Jesu Christo wi ring pa salam midale ina sovinar hi makrarang ka dukur ak manghang aji sovinar li kapi kaya kejot kejang kejungga punglaga odram tsira kaya Women Society executive thing kala itum version outside corally Jishuna Sakang to Sangsak I said Chuwang in a Chi Hang. Luke chapter 10 17 to 20 hit out the hang. Ana Sakang to Hang Shinili joy. Our bunch of psychorumi. Not whom Baukamata Hashoglo Kazar Raimiro Chipi Sham Shoglo. Not whomly Hapkanoga Baya, Parar Saita Psychorana.
na thum li ma zok krok sak lak ma re da Jesu Christ na ning mi da athum ni chi hoi athum we duty pura sarga hanung ne Jesu ri ring pa lak ena sam amoe achiwa chipire ithumui ka hang nai chipire ithum ne ye re dong ha ring pa ga nong hang Jesu na king han ga re ma shung e kazing na mo na re khan khang sei tha da jipi dak dung ji in na thai kha na thum na chipire yo da chuwang mang ring pa ro jo da hang kha na thum na ring pa ki ki ya na thum we aming kazing ra mo rai de gri ki pi hai de ji ga ring pa lo da hang chi itum fresh now sai ko ri ka hang lak itum al hi ojang rawi tha da bul vi dimang ning mre kha no we iwi mirin no we iwi discipline no we iwi shakaza abong chiv aina bao khama tha ha chok ta le ji mam lai sak ngai mne kshi ka sia sa se sa sha bang shap na pem ting ga ha ya sa kla ri ra ro ari adam bung hili Oman society we singum thumra ga ga shung we phane thili phungla ga haya noi rao psychology somilo kara shokra da khle phungwa sa ga da khle ya Oman society ke chu vadila noi so mi ta shung mi la rang we da ari hi rak sip ga haya ithum psychology da Roger shuna ka hang tha da ok thui di mai khya mang muning la kha gzing nam ri la mai khya sam phang khwai gzing nam mi dai rik chi i thum sai ko ro aming ka bi sang khwai ro i thum ni khang jon mi ro da jiwang da sia sa da le na rao ia khma khaw ne more ka phung ne ina sovina he shoge ji u mi dik muning mane kha noi manga ai na khrami khwai ning da le i bang term mi ro Saigora he Jesu means Yagasane. Amen. Awa vrivra ana mera pro Jesu Christa kala mangra tharo ming da in the sovinari shokam Ning sragat. Saya sami gai kila souvenir li sami gai ning shere ara kresa da kasat kasang kresa da Reverend Ayon Sui Singnai Sui Pastor Hunpun Baptist Church na atam khui mirno ina isho jamra rang laga atama khmang pai khok nei ithumei legacia Rizai we pastor oja we panzimik ra shungai re ning shnai ada ya da program li khang hotran mathan tu baina ra shung khemi ji wang ring phana ko oja we pan nak sta khang ning ga mi lo welcome sa ngai le shi family na so ni share Meizailung Baptist Church Women's Society we 30th anniversary planning committee we convener Anichand local church we Yaugoma Oja Soyarbam 30th anniversary we speakers Sami the Kalebing Kaya ship lungi je local church wena apam ngate te wena razang da khalaya Yaugoma Ojang Rabing women we kathana bing angthor ngulung lan mikaya ani sing Ari souvenir
release sami kaya church we former pastor in charge oja aleng zingkai zai ko really Christo wimingli ringapang salam medale arui functionaries bingwe kamaya kala local church we yao ko ma oja we kamaya kwe laga ina mya kamang chak mai ji themi ngai ache Meizailung Baptist Church nai dada ring phalak kaina avung rawi singum thumra ka kashungwe ni dre myon da khalatam hitharan alila iwe dada appreciation ning shi ji pong sok ngai ji nei ji khiba khale ji laga ishi Meizailung Baptist Church we pioneer or not I want to ask the Kang Ning Mel Jong. Ning Shinare. Meizailung Baptist Church we pioneer. Achi atuma tamle atumna cho chang lak kai na sa laga thanra mi kai we mangai na. Achi hida the church women we jingum tumra ka ka shung hila kamyon sam ga pang nei gi hi. Tada na tumli hang kangai nei. Aru atam hi ke jangkhat vai namakoi ngi mane kharnau ke chung khalaye ka achi Meizailung Baptist Church we mother church hunpun church na sa hogita kala chi we yaw go ma ka nga sa da le ga sa we privilege sam ga pang mane ina sam bang randa ina matui randa aru ye platform hi sam ga pang mani mane ka achi mother church we yaw ko ma ka sa ho gida chu privilege chi ilimida higida ka sa ga tam hi chiga khamyu wangla program committee li ningashi ka chunga pong shok tale celebrating God's faithfulness zingum tumra vrivrana women society hili ningtong lakkaina thanra mi ka haijwi ringkapha ningyang khung mayon da khalai nei timli itumna hangai re jingkum tumra varivrana ningtong lakkaina itumle thanra mi heruko nganaura mi heruko yangra mi heruko tagara hili itumna retrospect sagi japan ki khale jilga are we faithful taga chi itum hi ningtonga avung sa da lela jang matai la kana chu women we sa tyo gida ning tong la kaya varivrali khamashida varivrali khangashika women we kathan we avung sa da lela women avung sa da lela ga jiba hi eva ari ka teo naga chi ka sat sang khangai ne faithful ning tong la kahai ga ji hi bible likhyang je tharan le the faith of father Abraham thada ningtong mi mathai mane awi ningtong ji varivrana chang yang ei Abraham we pray Sarah jingum shak ka khai vitili varivrana khamia now the only son Isaac nganui lakana leida lelaga varivrana Abraham we ningtong ji chang yang da now we now mera Isaac ili pupi haulo ili mi haulo the boy Abraham we shit ka sang chang ji a winning ka tong ji varivrali why lord kyu wang do e wi nawa khamang hi sakla ka na na ili mi laga na ladlui da po da khale hi kyu wang do question ma sa mane a winning ka tong ji varivrana ili phu haulo ili mi haulo jaw gida he was willing matan tu baina varivrana na khamine na wi nei phu pa ya ka bai ava hesitant masalak mane hesitant masamani varivrana awi ningyang gdong varivrana awi ning gdong ji thailaga matai ma da somi anau Isaac chili lama pu piang sak mane chili pu pia ka vai ngatai da hai mi hangaran mi hai sai Abraham we ning gdong ji thai varivrana salu gji sai varivrali question masamane
avung ra we shong ani yang sai gi tharan li aunga Esther awining ka tong chi Haman na Juhudi naw bing hili malay shi tu da Juhudi naw ga dong ali sa ta thawre da khangran ka sa chi tharan jili awover Mordecai na Esther li ngachon khawai khanga kaw chi tharan ta awunga wileva shinaw no mer naw no anaralo da invite ma ka sa mi je khipa khala masang pai manai khwa mi je thi hau ki chi nei chen e have am sarar mare in the first place ka Mordecai na awo virgin ali ki hang do a chi na we miyur chi huti bing zai ko re sa da thawra da le da khla tam hi daran na mang na we Palestilipam laga na mang ring shok hawra da ma phaning alo na le masatat la hayawra da ma phaning alo kibana thai nalia awung ve sang sak ta khala hi a chi hi ta tha ta mui wang na we mi yurli kan khui khwai wang nalia awung ve sakang sak la hon thai who knows very vrana nali awung ve sakang sak chi for a time such as this a chi kata atam hiu wang nali awung ve sakang sak la hon thai ta ka hang witili Esther na ki hang dong pai iti kati hawru no ina awong o levaga iwang se asamilo ning tong lakana awi mi yuru wang I thile la thi hau gai ka iwi mi yur hili kan khui khawai sa gai ka ji hi Esther we ot manga ne awi ning tong awi faithfulness towards his people china ka jang jang da awi mi yur duty now bingjili awong Esther china kan ka khui sambangai very rawe John kami mga aina. Achi Meizailung Baptist Church we avung rana. Vari vrana itum lizingum tumra. Ning tong lak kaina. Tanra mi hairo ko da mi onda khala ta mi taran question na kaina sanga ye. Meizailung go apa mi it's a significant place. Kerajaan history khala apa makane kido. No bing ima Tangkhul yur ogu thui we mai ngayar khawaya pam dai Meizailung mai ji huana shar khui laga zatsari ji dai itum ogu thui we mai hi jang higita significance hala kaya apama khali Meizailung Baptist Church te lei da khlai hi huwa vung raping hi kala church wen ogu thui we mai jamang ngayar ka thui maning la mangla we wen mangyar wali to ka ji hi achieve a question saying I lakko significance sala kaya pa ma kalivari varana awi kathara church ringa hai da khalaya pam church wena manglawi maiji maji ho shok li to zingum tumra vari varana faithful sal lakkaina thanra mi khai walung hili apam kya khali Meizailung Baptist Church ko apam hiwana manglawi mai ngayar wa hai to hi ngan yang ai la kai vari varawi ning tong heva hak mahala ki ji la sam sha ka thrada chi ko wi hang chi ko chi li pa kyang je dharan li thot zai ko rli nawi ning tong mang chei manai ji dai vari varawi ning tong heva mang chei mani ji mang chi mani ji acha alaka vari varawi ning tong ji achira shungda awi ning tong ji thai ji kong the faithfulness of God never changes vari varawi ning tong hi mang chei lak mani jab chat kathumi magada kathum le pa kyang ji tharang li nawi ning tong ja hak mahalak ko Jeremiah na kang proho vari vara nawi ning tong ja hak maha ka chang khatai hak mahalak kai hak maha vari varawi ning tong ji wa long le ache hun phun ache ishi Meizailung Baptist Church lila
hi we women society hilala jingkum thumra vrivra na nganaura mi ka hai nei. Are you faithful? Achina ning tong lak ka ya vrivrawi otram khangata aviva mangsali kale. Romans ketumui tuisa ketum jili payang ka hida da ka bi hai ka kai khana shit ka sang ning matong akha ka thar jang ka kai khana shit ka sang ning matong akha ka thar athumui ma shit ka sang ning ma ka tong jina vrewi ning ka tong ji shiman ngasak shaprala ka khalat pava. God is faithful. Kai to mi gumo faithful ma sa tur dai ile hang da khalai baba jidao ke da vrivana va ning tong lak kai na yang ming na mi salala itu mi kumo ba hena ning ma tong thu kita ta kai tu mi ning ma ka tong hina vrivra ning ka tong chilang chai mi shaprala nga chai mi haurala jidai ka azing li pa kyang jitharan leva khi hang gale chilaga maning lak mane jidai vrivra have a faithful God sat yogida ning tong lak ka ya vrivra sat yogida mga chay lak mara da hangai taka itum vrivrana itum lichak faithful sadaleka vrivrana itum lichak faithful sadaleka itum hi vrivrali faithful masangai mala jang hangai le. If we honor God, God will honor us because God works for us, works with us and for us. Itum na vrivrachili khayashi ka vrivrachili honor saga vrivrachina le itum le honor sare kchu wangkle chilaga vrivrach va itum linga yude itum wang ana otsami yejite. Meizailung Baptist Church li vrivrana nga yuda otsarada aji ave bingwi women society hila jingum thumra ka kshunga ni tremi on dale dei jang 30 years itum jubilee nga wa hawgida aming lang wang rock sare kajikta abam leva 30 years kamyoni pearl jubilee dalamyoni aming hi silver jubilee pearl jubilee golden jubilee diamond jubilee da jang 30 years kamyoni ri pearl jubilee dala kamyon ngawai achi hyak karinga pha nitre vrivrawi ninga tong alungli sambang ta khala tam hidaran ishi Meizailung Baptist Church katha da leli do jang mai me kumo ka satu haugeda itum ari romance lyric le hang ta itum ning ma tong rer mani adam ka sangla itum khangwina sang mai hawe ka thembing na hang ta da failure does not come from falling down. Failure comes from not getting up. Itum thui kha tam chili itum ning ma tong rer thura jang itum ning ma tong rer thura da itum ta da chili discourage sal ga pam ha ka na I have a failure ga samya kang sa haure kaile hang da khle ba failure he ga juan rakh re jil ga na kong lui hai sai chilala na kong lui hai sai chilala na kong khlui juena ngak mang kar thui lui ka failure ji ra gi chini kana kong lui hai sai chilala na ngak kar thui lui shit ka you are not a failure na failure ma sa rak mure da hangai aji to mikumo we kichi chawi limitations we alongli itum kichi chawi khangazan we alongli mai vrivrawi ning ka tong thare itum ning ma tong der mane kha achi vrivra nei da itum li pa khamataya ring pa khamataya tam sampang sakta khalai hikita nidremion kamayon sampang sakta khalai tam hidaran kala itum na celebrating God's faithfulness that thim sal gamayon da khalai tam hidaran thaka vrivrawi ning ka tong he hyak khalamuyang da thai khuilaga itum la zadwa ki kita khalaya tam paleva ning tong lak kana vrivrale otram khangcha ka mangsa sila gaji hi challenge sangai. If you don't fail you don't learn na hi kangwim sa ka matam koi mane if you don't learn you don't change na matam koi ka na khangcha lam masam pang bare if you don't change you don't grow na manga che ka nauli rai ka sangjila mara jitao gida itum a past life ji past nei that's a history now jawara khar jan sa gai nei thui kha adam chili itum bari vrali ning mato ot sara hai saula ok thira hai sa haula achi itum hidada 30th anniversary celebrating
God's faithfulness the kamayon hanang so da itum zai korila zat bau ki cha tampa heleva ning ka tong ai na in faithfulness with faithfulness vari vrajali yang ga salaga apam hiwena manglawi mai laga chunga ngyer ga tuya church ka ngasang saksei kalajing sang sak khwai sa se ga ji shila kaina ka sa sang khangai ne zai korili vari brawa sok meng saruno amen. Ojali ning shere ara presentation atam hi shiga khui kwai sa ge kresa da achi women we 30th anniversary ra jang dak laya church ka tong we pastors and the women church persons bing da aja upam dak laya bam jena khang ning ka mi lo ishi wi ka teu what now da ngaran mi ngai de le ra jang hayaคือก็ต้องวิ pastors เป็นไงนะ chairpersons เป็นนะปั๊มดักแหลปั๊มเจนนะข้างนี้ก็มินจะนิ่งชิระอีชู volunteers เป็นเลยชงก็รามิโล volunteers เป็น women chairpersons and pastors เป็นvolunteers เป็นชงก็รามิโลนิ่งชิสระเรก็เที่ยววัดไหนก็ถ้าเดมีไงนะอุกดาจิเลถ้าเดก็คุยมิโลกจีฮีหังขังไงเนี่ยอังทอร์ presentation ลีก็เที่ยวก็เมื่อคุยขันนี่เลยเลยครีสาได้ชิวแชปลิงซักซาโอจาวิซิงใครก็ลาชิลาไกนะอาจจะกุมมาวันสัตว์เวรถ้าละอาชิชิมคนน่ะรัดเลยก็ชงข้าราคุยมิโรโนpresentation นี้ชิวกันเวนัรจุนจันนะข้างร้านเนียวโลก็ขันนี่ลี Z. Aleng, pastor in charge. Aduh ya, tapi kau kuila kau li. Isina tu, dah mana thak bay, mi kengia ke kini kami oke. Frame now he the Tangkhul Express the TT pasin lah. Lu macam lagi sih, dah kerap kami lo. Nextly, Reverend H.A. Tamringham, issue speaker. Reverend H.A. Tamringham, speaker. Simkur na kuy mig bay leila. Z. Aleng, Awaleng. Jenna.
issue anniversary li issue is nalu baran ka chunga khabat leo ka da church member alung li kala IR wen la laula kan itum li chikat mi donors kala ye aru hi pingi donors ping ne ngiyopam khusung and family. Nextly, Joshua Zinkai and family. Joshua Zinkai and family. Nextly, LS Wipan and family. Ngathingpam Luikam. Ngathingpam Luikam and family. Harmi Shaizak and family. Ngathingpam Luikam. Sim korping na kui mikbai lekha. Ngathingpam Luikam. Harmi Shaizak. Harmi Shaizak. Nextly, Temresa Kashung and family. Temresa Kashung and family. Nextly, Temresa Kashung. Rin Mipam Kashung. Rin Mipam Kashung and family. Asing Luikam. Asing Luikam. Rin Mipam Lamna. Mrs. Living Zinkai. Mrs. Living Zinkai. H.A. Rishareng and family. H.A. Rishareng and family. H.A. Rishareng. Nextly, Lurai Unki Shimrao and family. Tingza Luikam. Tingza Luikam and family. Tingza Luikam and family. A.S. Birmingham A.S. Birmingham is the color. Miss Alice Horichan. Miss Alice Horichan. Simkurak naga kumyaw kila. Kamyo Likham and family. Kamyo Likham. Nextly, late L.S. Unausui and family. Late L.S. Unausui and family. Kwanda hila miner tatauke. Oja rishopem saryo. Nextly, Oja Munrukui. Reverend Ayonsui Singnasi Pastor. Donors we are Lefi Amay Bung Litui. Zion L. Shimray and family. Zion L. Shimray and family. Nextly, Reverend Soyerbam Relang and family. Nextly, L.S. Ungting. L.S. Ungting. Tijangli L.S. Rayaula. L.S. Rayaula. Ani yaw la shok lo. Shok man. Atama shake vai. Joyson Chaiza. Joyson Chaiza and family. Kiwitili Ellis Moon Singh and family. Ellis Moon Singh with Changli. Dhan Thaba and family. Dhan Thaba and family.
issue is secretary sami the claim Miss H.A. Masochon. Issue with Han me H.A. Achui. Lấy chỉ chui cái xuống. Color E. Ning share a real presentation it me lấy phía former committee sping chairperson sping secretary sping yola pingla to kha lấy phía cái mà thằng khui man se aria cái tiêu cái thứ ning mà than mấy phái logo team na choreography cái khá tâm khui miêu. That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling.
logo team leaning chinai re atam the church wi service li program chi pem khami kala lum khang sak sai ko wang ning chila gai re ara kasat kasang atam khui shit se khresa da oja munru kui pastor lungrepung baptist church kala khri shiwi sa ka pastor ne chiwitili ka khane sa da oja risopem sarayau associate pastor phungyo baptist church mcm na mathang atam khui mirna Singkum thumra kag sunga Jubilee li ishi Meizailung we woman wana ka yaw hom sauda atamida da khmiwang chungka ningshi langmeida lokri we yaw go homa jikan bingna thum sai khorelela ningshi razang haya yaw go homa la chungka Sangdalay nitum sai ko relila chupili hiwi ring pa salam la mi dalay ihili ragapam hi inaka shinene musung dalay re nanaka chishata acha so naka chishata inaka shinene ot mga hi sagik ji jot sare ra gai thuma athainau ra phag shai mane I hena shogai ra jingkum chishat ka shungai re ina hili singkum panga pamai ringa pa ringa shi ga chungkha lei acha ina kasat kasang ga shi mathala ga nang ranai sa ga ji ni ka ocha borai na ocha gan na football wa na reu ri khai malung wa dai ka tha ga ji topic ga ji sa du ji ka phap mata ri jin ocha mun na shi thau ro te one level football him yim ra dei ri nang da rak si te ri sa sa ga jinin ishi Baptist pastor bing hi lamlang le football le de football khang reo a chon nang chatong ning reo re chi nei kha mang reo thu de ishi ba ishi e sui pastor spring a practice sala ga wa se jogit iuli thang ya gra pi sang ga fu thada shai ga chi ring pala ga na pam ji ne mang reo them ta pam sa basketball in the dai da ocha bo long thai da khui ri gi jim ni mu le ju ishi pastor spring he keeper ga chung khalei da khlei ne to yo to kham tha sal la ji ocha jim ka shung pastor na tom tha sal ji ra ai mi yong khle reng ga tong keeper khle kham tha ga ji da mu yong khle reng keeper pam sa sa gi jin chi ri I zang da khlei ni chi chili I zang dalai sa ga pai ma lem nei sa pai sel dalai arina thumna choreography mathala gaina sa me cha sa ka matha mai da chung kha ning shere hili pam la ga we khrajan ji kha chung kha le chi nei iwe na tam ga khoya chung la kai na ba ma le ma nei kha drama show khai ka chung kha le gi chi ni chi mahang bre singum thumra ga sung chubili khamyon gi chi hi you we take a queen the twig higher kranau bing na in a hisai in a machon khamine kala in a pungpha khamine in a siren ritala ga sa ga haine chen athumli athumna sami wa mi hai chuwang aina da singkum thumra ka ga shunga jubilee hi khamyon maning mani da khui chi sami wa mi hai chi phaning laga chi khamyon ne ji shi ge chewa achi shi tangkhul na rod marat mai kap ta khalaya jubilee sa gi jin ne chi itum na kreri secretary sa go woman chairperson sa ka lungkui di ga tha da mak bi sang mi thu hi tha sa itum la ji di tam la ga ho go phok da ni taw la ga na ji mu kong lu sang ra khi sa da wa ming ma sang mi ma da lungkui di to jubilee hi achi ishi Meizailung we woman bing no thom shi la ga shim ni ga pam woman ma le ri kre ma le ka chi mathang sada ta ge
maning ka simkru ka jigtawa isabu aming masang ming mada ka chungka leide chena thui ga haya avung rana sara mi ga haya sairan ga ta migli jar ta ga ya zimik shok mayon maning mane ga chene chiwi zimik shok mayon shi ga cheba isabu la ala awa ming la masang rang ga chi hi leire chiwi zimik shok mayon maning lak mane chi khre sada chi uklungli sang sak ngai chi thai ka jubilee kamayon hi kaklat akha lei Arira kyang li so kyang jena lung pek khili iwi aming mazang ne ashui zang yi gji ne gji le sa phang re ma lek sam sa pai kam sang re la khi kham tham le lung pek khili zang khwai akhain akha sheidang ro ki gju wanga gzing ram li gsang china pha khma ya chupili sang sa ngai chupili gchi hi matai la kaina rirana Jesu Christian lum shan mi gai gji ma de ma phyo mi ga pai phyo mi gai gala ma gok mi ga pai gok mi gai leman gok khmi hui khmi sam patai na ngau ge hui khmi zimik sho gji ma de muning mala chika mi ma yang laga achi Meizailung hili mi ka chungka raya pasai ka chungka hita chika thaw program ng sashi ka chika kasha wing sashi ka iwa chupili wi ka kla chia ka hui khmi ka chine hui khmi chili otsai ko rali zang sak ngai da otsai ko hi gahak katyaw mawasaraw gida katyaw la teo laga ringthela ka na khring kachi hi tarka salak dewa wo jo ki do freshi we rawi mangali excuse malai mane ha gawe jo ki da shi ka shung me ye kachi rawi mangali malai mane dew ga wangai na hi sabai chi ma sabai nga vareshi wangarai cha samanda bible doctrine akha samanda saranji saki kachi chupili sang sak ngai mui mi ka pai khiu hui me laga itum achi hidada ring pha we la salaga siha sang rum laga chubili hi kamayon khra kala itum khi mui mi ka pai hui me laga achi church yakhana ramyon khang rum mui mi rang ko hui me se ma kok mi lang ko kok mi se hey lemon lo kok mi ji ka church na Pesa shnam saye church pesa ga shnam chungal achu ri phyo me hilig sign of mu chukhangi akha hakla ga na le hui khami phyo khami zingum ne jiaka pho pha ba jli mu mi re phyo khami hui khami zingum ne jiaka shogra bajli muhi mira misha uta da bajli kashara bajli hui khmia singkum mang sara phyo mi chili ma phyo mi la noi leiman jiwa ma kok mi la khong nai naw bing le bam phyo mi la jubilee mi on da le kha phag sak phag zaw jubilee mane ka phyo khmi hi dargar sai thui khaya damni sara mi khaya Jarta gaya mangmutot hairala lam yang thei sarala machon mi gaya wawajli phaning khung ainang soda ngum kumra ga gshunga jubilee gji khomyon ngasang sa ngai kaklat lai la kayang sal program get ka gashung da sarala kakrat malai la kaching kakrat lai la Kaya jubiling salo. Kateo no him shit prungai machim ko, kahaki kashung prungai machim ko. Leishing rock. He kamataya kings. Mangla rindila pasarindila. Regisang gaji. Kataya. Katem he dragasai. Kashang he raw so come Tangkhul he raw in a crane. Sok mi lakte he.
ke kemadaya matai mai kap kchia avung rabing ga tem jirila ga shang jirila thangkhama jirila ramazang thuraka chili khokha ga samalai mane chili khang khoi mi khang ro khang chon masang mane chili phel khmi masang ra chili chikat khmi malai rang ne achi ishi Meizailung hili achi any church zingkum hang phanga ga sung ga church ni ka zingkum makda phanga ga sung khai church jiling anoi khmai church ni ka shimna ghangshni shimna mak shimna thumna ga sung ai ga woman chair basan phala masam ka phang malai mi wa hangshni prevung ra wa hangshni lai che ba dam kui khai ne ma dam kui khai brave ni che do mi wa mak thumna lai ga jer basan phala masam ka phang Achupili kamion masangaira lanni da hiya khlaya brave matera taste no ni da thanghamaya mi ga chung sang da ra masang thulu ka ga china khamataya akhang sauda kachikat kachira takasana de khamataya legacy ne khamataya legacy go leishilo legacy hi daga sano legacy legacy ka chango say idum church kyang no him thai say jiro mathai mi vai mi malai made so issue man achi hi jiro la ichi chaw ngang lang gazar hina hang khbai mal legacy legacy ka changko legacy khok ka sa jangko Jina maning lang mako legacy li kokaksa chingri ga hai hui khami phel khami chi khami zangko legacy malaya ka na ki ba khla mathai man ka legacy li psycho rahi zang chine zingum thumra khamayon hena ichum achi we khami chi khami khokha sahi malaya kha we rawi so khami chi masam phang ngai da phaning se khaw gti ga ga sung hena je kha ba mi kai na the re ai cho na si church sa baer jos amani ko ai na si church arwe le go for ga itu mi raw sa fu o gti hena ba ko rawi sung ai na ba jo na si church la sa baer ko long san lo kachikat da ga sa ko atamagli khmi da ga sa ko kang hang mi da klei maning la chili chupli myon ghai da horwa maning la thai ka kui la ki kala malai la ok tu mi gyan ring phang nau phai sei ya tai that laga lan ya chikat laga sarala kaklat malai na gok mere kam na no in malaysia khur ba ji le share ga malaysia khur ga chi na khamata ya akhang sai kala church manga wa vai iwa church mi jung vai da ma go church khokka legacy en ok thik vai manga wa vai rally ka thaya long san la kain ot ka sa brave avavang sang sa naw ga thaya Harang rani sheba sagte Mother's Day muning ne kei tha da zata hang thio se muning ra chi avavung salo sa kha china khamata ko nana kiss taren ok thing ai kre ok thilo cover rally ka thaya khang sa da singum thumra ga sung ga ya mi na shan kui pa ya yang rela ya singum fresh sa da singum thumra ga sung ga ya mi tha da thailakli da ka thaya woman avava Masal Jota Meizailung Church we women natum sai koro manga wa mai lunu wa mai runo jubilee communion hi singum khar communion manim ne kho hui khamini matha mai da sabak wai salak ning share
ô sa li ning xế đấy yang ta khơi ya rồi rửa chân khai quỷ mong thật thấy sơ đấy lệ chế na quay bà xin là khả khani sa sa sấy là chỉ sam man đấy là cái thấy rồi nào cấp cái ship hili mang áo sấy yang ya rồi mới chọc đấy là hili mang áo sấy cái chỉ cái thằng là cha mang khai tức là sa mang khai lệ cơ thật cái anh chọc bằng mì lô cơ cái sao bây giờ ta cái anh mới chọc vài sa sấy thấy rồi bà chỉ hili khui cá mì lô hili mang áo sấy quay bà xin là cái này cái sa mèo rồi ning xin là
volunteers ping na choir ping la athiri nau ji khang ran yo sai krok thengai le ra ara ga sat ka sang khana wa sa da oja Rishobem Sario Associate Pastor Pungyo Baptist Church MCM na tam khui mi no Meizailung Women's Society we 30th anniversary le higda dam sam phangwang yurali ni shi now shinau khangazan de igata ningi gi jem tik ma jam ne iwe mangali ishi down church walung le kuing bok tham gai khrnau sa gai trak le gala ishi ntnb walung le khrnau trak le kaji ishi Meizailung Baptist Church na Pungyo Baptist Church NTNB we Mother Church agasada kala TNBC we Mother Church agasada paningu khmi jiwang nishinai Remethuda Church nan zumle nishinai Women's Society kala Planning Committee oja ishi pastor kala Board of Deacons zumle Pungyo Church chongai na ningishi Remethuda pongsho kangai ne kasat kasang sauda kasat kasang hi saklade de yari ra thei jine mathang thum sangai da ngai jana nai da speaker sa sa sik je topic me da topic wa ti shu dang ran ga ra gi je ari thumle kasat kasang jawda thang ajai oja kharna kasat sangai re chili yung yer da sangai re chulia jai muna oja muna la ga chiling yer da jang lu yer ara new week dai ji na singi gi jine da kasat kasang hi saklade de yari thei gi jine anyway na kasat kasang atam sangdam khimre aru ishi Women's Society na athire yaw haji mapingai khwai na adang ji keteu khpingai ser sai ji ji tong na gathai ne chena pingai lak khaya tam sa thyo de yi atam sangdam khimre minute thra ka malang phai sare khunphun we two historical facts adang ache oja khran keteu ka mention sai re si keteu ka paningung sangai laga thadai thum ishi Women's Society le in the kasir kangai apong khani hangjire khunphun go hili mangjai ga bai two historical facts khani hewa mangjai ga bai makhui thui ga bai kala itit lamasa ga bai je khre je khikla ge dranjli adama gle ishi Tangkhul khu hi khung ge jiwa ko horm leila oktui sai kuirang rok go okthi sai ji hi fact ni hi Tangkhul dong na khamya ne hi hunphun mang nim ne hi khangdai luing na bing mang na khamya nim ne Tangkhul sai ko na khamya ne hi facts chi da hoda atam ji dran ithum ramang yang rok sam ne majang dang rok sam ne ithum hi da ara ishi ro phai shongani da aru ra gabam khangdai invite hi da khra da marang rok sam ne ku ji wang rai sang rok au da kuirang rok sau da ka vrivana away awi matakha gaya luga mission legacy awi ning dongji ishi Tangkhul nauli matai la kaina hunpun nauli awi legacy luga mission ji samangau da 1886 li ithumwe William Pettigrew ji phera kar sang saklaga aji ithum hida da Christian John khamatha khangwai samphang ithumwe kathara kharinga dui kapasam gaphang ithumwe khawle ngphang zang sak dakle are thumna iwe ATM naw khu shok ga sai ko ru gupsang bai dakle ram ham ye ga sa sai ko ji usung sak dakle ji 1886 li William Pettigrew na fulfira sami hi facts ne hi mangjai ga bai ne hi ki ban ga la khuthui ga bai mdim ne hi hun phun ga le li ka ja bam li khle jani phungyong le li razang ga ji hi idum sai ko ru na ga de ne chida da sada rivrana awi od mangaji habok sak man laga 1901 li wuri rawi mangla ga tharna matui mida athum thrada khani rivrali khuik sang sam mangda proji christian li khuik sang sam mangda jithang honwe na Pungyo Church gi khoji leng sagawe chida da sada aji rashung da Pungyo Church 123 years atlai chiwa lungji khayang khak zai de li excuse samilo chiwa lungsli rana mathang so khmi da shung mi da Pungyo we na trak anaw prathing sake
ishi hunpun church la phungyo we ana akhane kala chu thili ishi hunpun na ishi Meizailung li pragada ana akhane ta hida da mathang rivrau lukhamashan rivrau lukham legacy ji hunpun ngai li rashung uda hida da ithumli mikrak samang sage kala hida da achi Meizailung Baptist Women Society singum thumra kagashung we nitre khamyon sambang zagnik ji this is fact hi kachang khat ne kibana kamu khiti gu bai historical facts are issued 1915 we Mangali Manipur entire Manipur walungli there is no organized church apart from the church at Ukru Ukruli legasa church maningla kipa ka organize sa church malaim ne ji history na gang ne and fellowship khang de le sadre re ji thoma ka Manipur history li 1915 we mangajali the church at Ukru maningla organized sa church malaim ne ji history na gang ne ji mangjai ga bai ne hi humpun wi le klai ne ka khne le adang isi oja khrna oja suina hangai da Meizailung gaji ami hi phokpha gaji ami manim le gaji tum sai korna kathei ga shane idum we historian gaji gthana ga thi shoda idum we nautun idum me mitun hi isi Tangkhul hi ara ji isi we jaina we gaji gtha bamani dum hi migrate sa ga ung da ne gaji hi lai gaji gthali pal ga samangai idum hi Burma uli khleya awa samso kai na han shok atam ji translate kun phuna ung na than ga shok atam ji translate isi Meizailung hili mai ung zaida mai ung yer da hili Meizailung khone arila iding lungji shibai we campus alungli jangda ithum azak mak thayu tin ne jang kha da chili leidak len hi history ni hi mashman ga bai ni mangjai ga bai ni te hili mai ung yer khida jo adung ga sang ga da da ithum hili ung khang bak ne ta jiwangai na achi apam hili la Meizailung ko hoji jiwang ne Meizailung Baptist Church li in hang khangai apam hiwi aming khui lega church ming thon sa dak le ming aming khui dak le hi Meizailung Baptist Church ne ari le hi hiwi dang hi khu hi resang man da mitra kharabum jana fellowship ku chung ra shok re kha thum ji ge thaming hok ni lem them ne kha ji Meizailung Baptist Church na aming hi ngahon dak le hi this is not hi icham jam aming munim ne ji hi isi Meizailung Baptist Church li hi ka sir ngai ne jada sada mai khangyara bam mai jaiga khuya bam jili saka gaya church achi athang isi oja khran hangai da mangla rinli la hiwe na mai thra khangyar thuya church ma sakwai salak sek ji historical facts kani hi inai thum sa ko really throw sangai kana only isi women society without the Mother's Day bam nim na jai moni thala ka isi avu bingle khani hang ji phun ngai Vrivrana we doing shit ke sadam translate covenant doing shit ke sadam translate me no ping lisai Vrivrana we covenant hi me no ping lisai Abraham lisai Moses lisai David lisai yang the awi doing shit covenant ke sadam translate me no ping lisai ka awi doing shit ji ungsung saku sa ji ka Vrivrana shno ping lisai ji ne khani ma hang ra itum tam khoi khwai itum likse khwai itum machu khwai isi women society le khre sada Abraham li Vrivrana ina na wiena ungram semkare iwi ungram semkare iwi miyur na wiena shok sakri Israel shok sakri ja tam ji translate pro Vrivrana mi yura ka bangkhui laga set up sai bai kha sarre yegsa asaram singum hang shaga ga gi jersa hang ji go da ji go zat ka Abraham kala hang ji shadli zat ka apre wa sarai chili covenant rasa laga tung shit rasa laga Abraham li tung shit sa khai in na we na ungram semkare nali ga so mijli na sore nali rai ga sa mijli in ra sare zen na we na ungram ka ga shokre ena achukun mati wa shung dan we na tun le re da Abrahamic covenant ra ga sa ji ungsung khwai sarali si jine now pum chat khai now thei chat khai khum de khai chili sijin laga Isaac hoji raprang sak laga Vrivrawi covenant ji fulfill sang sake the Vrivrana covenant doing shit ga sadam sanli me no pingli rasai kha ji fulfill sang saku se je ga shinau pingli sijin khranau bing ishi wazingla bing arar bing Vrivrawi mangali I rider majila ka se
rivrau mangali ara khnu thot wine ara ithum yerma sanglim na majila ka se sara ga tha nau thei jadai ka sa akhum te kai ka sa amig ngzanai ka sa khna ga shawa dai ka sa mi jili rivrau covenant rivrau tu shi ji ungsung sakshap de le kha aji ishi Meizailung we women society we arabing kharnobing nuthumli la rivrana shijin frek ji hi hangai kakhne le khnaule itum ling dang mi gi je ngdang khuya itum zaikoru hu khemia pro ji Christa rap rarek ji Genesis li hangbing ai chiu thili covenant saramaman laga cho David we nautun David Israel now we aunga jina ra hui khuire da Bible li kapi hai Israel now bing ka tong ga ya heva hakam ha aunga sikui ga jer thau laga rai khai sing laga sinawi li jesing laga ra lakre da phani sai kha privrawi matak khak hai awi khangran ji ungsung kwai awi covenant ji awi tuing shit ji ok tu mi ur sai ko really hui khuire ga ji covenant tuing shit ji ungsung kwai khangazan wa mai janran mary li shichin laga privrawi covenant ji ungsung sa ga juhudi we culture atishuda atum shinau bing hi singum thra da khni gai ga atum hi ma kham bai ngshit bai singum thra da mi mati gai ga ana ma kham gai men obajli so bai gin ari tum da Bible li pa khyang ji translate Joseph and Mary hi mang so rangai ani mang kum rang sai chidai ga definitely Mary hi singum thra da khni ni ga thra da thumni le dre re ji hi Bible scholars pin la ka hang te hi ithum atam le hi mai janran ne hingla nam pharang dak le ni la nam pharang dak le ni the rivrawi doing shit rivranang shit ka haiji fulfill sang saku sa je ka ishishnau bingli an hida da shichin the karnau bingli la shichin nei yang kala mai janran nau bingli la shichin la ga rivrawi doing shit covenant ji unsung sake ishi women society achi hida da jingum thumra rivrana thanra mi khai rivrana ngau ra mi khai lungli kharnau san madela nau shinau katianau kharnau madela rivrana nu thumli so mi khai ji phaningung laga rivrali masot khmi atam asa sangai jubilee khiwang important masak da salak ke important salak khiwang important sakla ji translate rivrani thumni kran kha thanra mer khra da shankhui laga rivrali masot khmi atam ne rivrani thumli khangjan atam li katha da khang thot me li khla da shanung laga rivrali masot khmi atam la ke kha khamata ya khbana jubilee myon se jena hishong yong wasal ga isi planning committee bing na shok jang gdong ka khangran sal ga achi ara khram idum flag khangdar ga ko bawre ang thanram ari si account nung sal ga account nung sal li phung da dai nang than khai la shok ka bujli hi isi Meizailung li hik tham shok wa sa hi ga hi khui grai na isi 30th anniversary hi khui grai na Meizailung Baptist Church hor khmaya church ngasak wa sa Kashung Khmaya Church ngasak vaisa se women with 30th anniversary khamyon hena women society maling khmaya society town church wa lungli ngshang ga baya ngyoyen sa ga baya church psycho women society na tamkhui ga baya shikhui ga baya women society akha ngasak vaisa lakse teurla hakrla khararlila khangnulila vrivana shichin laga awi covenant awi ting shiji ungsung khwai sala ga ji hi mamlaik sangaim ne zum zaigor na chingre na phani shere ran so mirun ojana mathala gai na gasat sang me re ding she re a representation hi atam khuli shit ke khreza da issue chairperson sping kala secretary sping manga shong hi li kang ani gai nang pham gi stai atam she khayang ina aming pa ka shok jidran mathang mga shong hi kharang aning meulo hi presentation ni issue local pastor jana kangran milo khresa da nes shaiza RV Simla Rose LS Ajan S Themichon LS Aragon L Chon Mipem S Mamta Ning Shimla Releng LS Ayaw V Ayung H.A. Achui, Nandi Shimra, Payo Shatsang, Muyo Pigashung, Kalape Milikam. Mga Shong Karamilo Vauta Kaipingna, he being in the issue Women's Society with former chairpersons, Kala secretaries Pingne.
มาชามะคราจังสากาดาชิมครบิงนั่นละงานคุยมีรู้หังตามิลุชิตเกียร์ส์เนสชัยซาอาร์บีซิมลาโรสเอลเอสอาจารย์เอสเทมิชอนเอลเอสอารีวันเอลจอนมิเพมเอสมัมตานิ่งชิมลารุนแรงเอลเอสอายาววีอายุงเอเจอชุยนันดีชิมราปายโอชัดสังมโยพีกชุงเปมิลิคัมฮิวิติจังลี committees former committees being ready sam mansalo ning chila kai re church ngate khngrok la jang dale sai ko la ko tom mi la ra khami wang ning che re ara ga khane sa da ex committees bing chila tada pulaba ni lirang ning laga mathang ran khami bana atam la mukhi maimra ina pa kada thran manga songe kharami maman no ning sinara levi sungyo ws pa ga haw khishimla shat sang HL Ning Mayung, late RV Wanrela, late RV Ning Mila, Simkorbing la Karamilo, late VR Hang Mila, R Langumla, Ngapaila Shimra, Z Living, KS Yermila, Dina Horam, Ramyola Horam, late K Zairela, late PA Yermila, Ayaw Keishing, K. Pamrepi, L.S. Joyful, S. Jemima, L. Pamshon, late Panitla Shaiza, Z. Hortingla, K. Ramya P, K. Liliwan, K. Lungmichon, L.S. Pagahau, K. Apam Now, L.S. Zingran P, Tingmi Luikam, Wanjung Ronder, R.K. Ngalaton, K. Pilangam, L.S. Sohan, H.L. Tuimanang, Sanyaula Shimra Masha Marala Shim Korpingna Kwimi Kapai Leka Kara Kwimilo Ning Shinara Sang bay lila. Namanya? Mengali ngening dak lai bingin itu me committee sara kami ning sinai re ketika wa isu committee phanga thruki aju 30th anniversary li mazangrar thre mawan satwi re kana tum psychorally kala itu me wat naw katina wa yen me sala matai kame vrena so mi no ji women society wi chongai na ning shi ma sot khami nai domyo you nextly you ala pingli hongai dele khangran sa milo
mathang amingi pada sage yola bing nala manga hilirang ani ngai laga khumi man sei jangai yola wili sithai mi sage ke pam chuila sara chetri ningshimla shaizak khayammi masot kashung leishiwon riva arke pangam lungmila hongre philachui dimri sororchon rinthempi yokmi yaingamla rinchangpi ahum shimra mamta singshap leachon ahum lia kasar kongsangthe leishiwon leiton chingri than mayo philangayung chon thing rukui chingyapi mercy rebecca releng lucy mamta slimbu lungmi chon nimshim shinglai soyami khare pangamla vra church yola mi thumra da khani leidale yola bingina mga song khara mi lo jo yarilla zak chithinga ye yola bingna mga song khara mi lo yarilla zak chithinga ye church wi yola thumra da khani leishila khaye yola thumra da khani leidale imarangai ge gichi baje masamila yarilla zakas tei sei manga chong khara mi salo ji han lui de polishit khangai ne yola thumra da khani li ashi shini chatmang rai issue presentation ni mami ngai na thurko hearing phala khai maning ne se kyang li pam dak lai a khani la lei fu da lei mazang pai thula ka gai ma lei ne lai shila khai hi church yola ping ne idmui panithili razang khami bang ning shere ra dak la dam pung lila church na khanga kaw kila women na khanga kaw chitran mathan da to ungmi lo ji hangai jena athumui presentation ma mirang laga issue wi local pastor na yora wang special sala kai na sia kara sam yoru no Siasas Rekhamataya Kazingram Riklay Tum Psycho Rowe Kasak Vai Shava Ningshi Jankate Achi women with 38th anniversary li Yola Psycho Rana Roho Hi Iwi Shirukne Iwi Otngurutne Kala Hili Iwi Sharan Lazange Kala Sokami Hi Achi Umpunkwi Regaje Ichichawi Church li ida the church li hankung kala yola ga sa da ungdak le hi sok mi phaikar kha ka akhang saruno da da sa da re ta mitran special sala kaina yola ping wang sia sa mi de le ko shawa church na sia sa mi machat lak mane athumi wang phaniu mi ching de le kala athum na la church iwi family ne inang de da thwe sarala iwi aman ka sa iwi avu church ne iwi prasangaya iwi church ne da le shila kaina shimi church li hanung dak le theilaga ung dak le kala hikta nitre hili iwish ruk zanga da hanung dak le sai korali razang dak le sai korali somilo da siyasa le kala chanang soda achi church na siyasa sang kami mangaina a kala wishim khulila varena somida pro shim khur sai kor chingri ga haing saruno kala hikta nitre ung zangwi so kami chi mirinli haklak kaina varena chipem miruno da siyasa dalai awa achi atum na hita da unga zangwi wangaina itum ngarandak leya 30th anniversary saikori hi atumwi mangaina la manga ka chung ka khwing sake atum khungaina machu ka chung ka shok sake success sang sake achi atum na mung sani ga ja itumwi yola mra sani ga ja itumwi program saikori hi khamatha watre kha achi da da yola bingna
iwi shiruk zang ko kala iwi ot ngurut ko kala church li mathang saki chi kashung saki chi iwi ot ngurut la zangai da higata anniversary li shiruk ra kui da kle yola sai ko rali so mi lo da siasa da le kala achiwi anniversary committee ni da sakla kaina ngaran mi da kle hi roho ka tiu ot sa sa la pai kha legacy wi aman ga saka itum akha ko ga chiwi itum shimkru itum chinang ra ko kale itum akha ko itum na tumli siasa mi ching da le ko mamalai lak ma ko ga chiwi azak hak lak kaina chi thei da kle ya committee sai ko rele la somilo da siasa da le yola bing pro sai ko rele ringa phana pem tinga haya pro wi mangla sai ko rele chi pem mi runo da chi shui ming sing da sia ga sa ne amen isi local pastor lining shere yola pingwang mathalain sia sa mi re ara yola wi ot nau pingchi ka ngaran lios nai along li la jang da le simli la ung phai mi lo ma phai tran ma ngai ba sinai ilu khu jang miao nai song bai na ngaran mi dak le hina isi women chairperson ne ana ngaran mi dak le ne ishi hi present community ning sang na lung san nai da bang ka fe la malai sarai san ne je na yaroin asa bang ka fe lios mar la kai ning share issue presentation ni hili kup sangai re je na ashama ngzin phazat delegate sai na ishi church members sai gor hili 4:30 pm li phajang room li shitre Jena Women Society na shai phala kai na hangme da khle je tum ra shai khui se atom chala kai na rami se lo 4:30 li ngzin phazat khu kare chi hangai Jena asha mangzin 6:30 pm li ngzin khokrum le chu program in highlight sami ga musot kamila team song 462 musot kami se ha matai sang shimra pastor korka baptist church hunphun phungyo branch musot la church choir Bible Pami VIU Hanputla KL number 479 Matuimi Arin Chuhi Women's Secretary NDNBA Vote of Thanks Convener Kangchang La KL number 111 Kangchang Seha Weapon K Shimre Pastor Rizai Baptist Church Flag Tihois S Ngapela Benediction local pastor issuing zing kokrum hina khana wa saure 6:30 li genering phai na atam chala na mr lo itum khok sa da khor shi sek chi hangai ni she nushnui kokrum mi ngachang sang khwai kokrum lali 462 issue with team song 462 ji salaga khangachang sia hi reverend phungkan arshimre Pastor Zingdoze Baptist Church na samira sai korana nganinga laga team song je sangrum sa
siasa se mi yur sai corona masot mi khangia itum sai korwi ksa khawa vibra Meizailung Baptist Church wi yaw go homo board of tigana yang sang milika women society wi jingkum thumra ka ga sungwi anniversary khamyon hili rebai thume association wi gathana bingli coloring naili le the clear churches wi yaw go homo ping women wi youth wi gathana bingli aya chimik soina itum nali khokrum Watchin Kuikada, Mika Junka Wibang Sokming Sangsage, no we rau Junkali, Nana Shijin Mida, Kamathatui Junka Matuin Sagda, Itumi Woklung Leaf, Ribrana Matuin Mida, Sokami Mirinli, Rinkang Sag Nasa Kang Sag Wibang, Ribrana Lim Swat Midre, Jingum Tumra Gasung Vida, Aju Meizailung We, Yaugo Homana Tanda, Church member being gala women we chairperson secretary committee being member gatong na masot kami masabmada aju hida da sit ka sankhang roma pingli holaga brai thuma nali masot kami rivana na khuisang kami masot nga sang samilo jingkum mirror we atishuda migumoi thumping we jingkum hi jingkum thumra ka ga hai hiba simban ga bai kala pingpang sab ga je mai won so guda simban bai haure da Avavana Jihan Gabaya Mirror Gasunga Haine Tagamina Aju Women Society Hi Jingkum Tumra Gawuda Atumli Mina Yang Ralaga Church na Jihan Gabaya Society Sarano Church Kajunkana Long Now Kajunkana Kamatadam Kuigabaya Society Sakabai Nawing John Kamita Sumilo Itum Naring Paye da Hitadang Sodnao Sampang da Kamore na Kahangmang Manila Raga janga itum bingli na wi lega shi khuipungda ita cha wi jersey shimli hanungda itum itui mutui wat sagena rebrana wi jak thai kabaya panitli raga janga mi phu abong sakpaing chon milo itum ing sunui program how go pogen thuida ka kubaina tangdaring phala kaina rebrana na changmida itum gtong li sokming sakhang sak ring phala ge apami huina na wi sokmi khuipungda ita cha wi shimli thanung milo da anaw miyara wi lu khamsan Avavu Legacy Manglag Tarawi, Majon Kamiari Kalakanawa in the Tanga, Lemi Chinglo, Amen.